Siyakubikelela nje sokwamukela kwi-channel igama ke mina ngupastor Weningi siyabelela umelaphi wendabuko inceke yenkosi bishop umfundisi kodwa phinde futhi abe ngumthandazi aphinde asebenze amakhambi esintu ukusiza abantu asekubingelele ngiyabingelela kubo bonke abangibukayo ngiphinde ngibonge nje nekuthola ithuba uNkulunkulu angenzele lona ukuthi ngivele kumabona kude kulanga lami lokuqala enikhuluma naye umhlengi wakandinise eSwatini ligama lasebunyangeni lengalithola kulwangilungisela bona wathi ngimayogathi manje why uba umayogathi yabo ngifuna ukuthola phela yogurt into yabantwana nje abantwana cha Nkosi yami mholi wami nami ngalithola khona le bathi umayogathi uzinto ezimnandi ngalamukela ngoba ngathi nangibuda ngilandzelela kwathiwa ngokukhula noma ngokuthatha into kuba neligama la khona lapho lonikwa lona ngalemukela ngisebenzisa lona lelo gama. Okay. Ngifuna lehle into efuna sibheke la kakhulu nje ebunyangeni ebelungumthandazi into eqavile noma ehamba phambili ukuhlola. Umuntu angawalanda amakhambi angeza landa imbiza angenza ezinye kodwa abantu bafuna ukwazi ukuthi uyahlola yini ngoba umuntu ufuna ukuthi iqale umbhekele izinto before ezothatha lokho okunye phela udokotela uqala popular bese ke se prescribe ukuthi sithola ukuthi une BP so wena uyahlola na ngicabanga ukuthi njengoba sowuqhazile mphathi wami uthi angeke umuntu umlaphe ungacheckana ukuthi yini ekhoza lokho kugula noma yini leyo lento indoda yakhe ingahambi kahle liphuzule likahle ngiyahlola ngihlola ngetindlela etehlukene ngihlola ngama price ehlukene emsebentini wami indlela yokuqala yokuhlola ngiyamamukela umuntu noma ngenalutho njengoba uthena ucala wathi ngimuntu losonzako lo mesaba kaNkulunkulu ngiyamamukela umuntu ongenalutho ngumkhulekele ngisho lokho lokushiwo ngumoya ngaleso sikhathi uma kanemandla nemali uya endzaweni lengisebentela kuyo ngicale ngihlole ngesibuko ngiyo indlela lechibhunyana lenye indlela lengihlola ngayo ngiyaxolisa kuyiveta nalo uphondo lwami labanginiketa lona angithandi kodwa kuliveta ngilugabe ngilifake ngaphakathi njengoba nilibona ngiyahlola ngalo umuntu aneliseke kube kuyike ukuthi uyafuna into sichubekele phambili ngokumsida kuleyo ndlela suke ayidela so la ngikusuvezela ukuthi uyahlola ngomoya lo wesonto uyahlola ngesibuko uyahlola ngophondo ama prices akhona ke hamba kanjani uma uhlola ngomoya uthe mahala ne uma uhlola ngesibuko noma ngophondo malini nangihlola ngesibuko kuba yi250 nangihlola ngephondo kuba yi350 so yini umehluko phakathi kwalophondo nesibuko lezi uthi nama price ahluka okunomehluko esibukweni bangilumbanisela egujini nangihlola uyofike kube nalelo siko engilenzako uma sowufika endunjeni noma kungekho khona manje la uphefumulile ezibukweni ngaleyo ndlela nase ngisebenzisa lesiphondo ekuhloleni singabantu sendla ngendlela etingafani yokucala kune tive gama leSwati kunesipoko kunemajaji uma bakwentela lamajaji kuba netinto labatilumbanisa engatini yakho bakugabisele liphondo leliphondo latulu alivalwa uthi na uligabile kube into leyihoge lakho kukancane ukuthi umuntu lohlole ngale price esetulu anganeliseki ngoba into etilonjaniswa kuwo ngoba ngimuntu ohlamba nami emamoli ngihlenge esondweni angilugabi loliphondo ngiyalikhipha njengoba nilibona ngilishiye endunjeni into khona sinami ngahambi ngivathe inkinga tebantu ibonge ngoba into lotshelwa ukuthi ugabana utakwenta lo msebenzi lo kanje njengoba ngichazile ngithi kuba khona umloti angenalutho ngiyengumkhulekele ngisho lokho lokuncane lokushiwo ngumoya ngaleso sikhathi so njengoba usuchazile ke la ngifuna ukubheka abanye bahlola nangocingo nje umuntu uyamhlolela ngocingo wena uyakwenza lokuhlola noma umuntu ufuneze endumbeni ngiyakwenta kuhlola ngelicingo uye umuntu angifonele nakumuntu losekutheni angishayele baba ngicela ukuthi ungiside nginenkinga kanje ngisenza leso
siba nevumelwano nesibanato lo munye uyayenti wallet lo munye wentana ngiyakhona ukukutshela ukuthi okay nje unenkinga leka so yenta sona so lo munye umuntu uyathanza ethethe kimi la ngisebentela khona atofuna ukuthinzwa sandla sami straight kulento leyo lo munye ngisinase ngomhlolela ahamba ekhemisi yangakubo athenge le todindo lo ngisuke ngithena ngomhlolela tavela asitaka lapha phinda ngifonele kube naleyo mali esibongo la ngibonga ngayo. So isesizwile ukuthi uhlola ngazo uhlola ngendlela ezintathu. So lo amahala uyakwazi ukuprescribe noma ugcina uma umhlole mahala uyamkhulekela kuphela noma nakhona ukhona amakhambi wakhiphayo noma so uvela prescribe ubhale phansi hayi hamba uthe 1 or 2 or 3. Ngiye ngiphasise ukuthi umuntu uma ngenalutho eqinisweni lonke angeke ngimnikete emakhambi mahala ngoba sesiphile emhlabeni lothi asivumeleki kumba noma ngikuphi into yamahala siyahamba nasifuna emakhambi esintu siyebo Faraday siyebo Jozi sithenga into sethi yadura kakhulu uyuthola ethi ke into nase kanjalo sekubanzima ngiye nje umuntu umkhulekele emanti ngoba amanti amahala awanathe lo munye umuntu ageze ngawo lo mnyathi netilwane ekhaya ngilala ngikhulekela umanti abuya salethe ama result lamahle ethi hayi sesiyalala kanje ngiye ngente kanjalo. So njoba uphinde ube inceke nabafika esontweni uyabakhulekisa nabo futhi bakwazi. Yes nabafika esontweni ngiye ngiadvise abantu laba esontweni ukuthi uma sifunda iBhayibheli sithi uNkulunkulu uyinyanga ezinyanga sithi uNkulunkulu emakhosi omhlaba sithi konke ebebe sikhuluma ngamakhampani bestart ba subcontractor uNkulunkulu bonke abantu labane diphiwo akekho umuntu emhlabeni lonesiphiwo longamhlonipha uNkulunkulu. Yingakho uNkulunkulu athi nakafaka iorder emhlabeni athi kuwo wonke umuntu athi ihlonipho ihlona nyoko ngoba uNkulunkulu weorder uyayidzinga uNkulunkulu into yeorder. That's why nami noma ngivela la angavela ingabe etindo ngentane ngivele nje kanje ngoba liqobo uNkulunkulu walibeka kimi uthi kuJeremiah ngakwati ulihlwili uthi uyaba umprofeti even akathi gaba ini kuze ube umprofeti ngikholela ekuthenini into uNkulunkulu ibeka kimi kuze ngisite abantu. So manje mhlawumbe kungenza kube nomuntu interested ekuthi mhlawumbe ezohlola ngoba esezwe nje cha umuntu owungqobo ekuhlola ngoba uhlola ngendlela ezintathu futhi unendlela yokuhlola umtshele ugeqa amagula. So usefisa ukuza kumuntu ukuthola kuphi? Ngiyatholakala efonini yami i-cellphone number yami ithi 060 466 7195 leyo number leyo ine WhatsApp iyafoneleka futhi. So essentially indawo osebenzela kuyo mhlawumbe ikuphi ke yona? Ngisebenzela eThembisa eThafeni la ngitholakala khona ngama Sunday angisebenzi anguthinza umuthi ngiyanjenzana yaNkulunkulu ngakujabulela futhi uthi bantu bede la ngithandazisela khona ngiphethwe ngibabenzinisa All Nation Christian Church in Zion phasi kwababo BR Rikele eSwatini. So amalanga utholakala ngawo mhlawumbe njengoba usuvela uthi ngesonto awutholakali vele futhi uyatholakala from Monday to Saturday. Ngiyatholakala Monday to Saturday kodwa ke ngiye advise abantu ukuthi kuba ngcono ukuthi ungifonele before uta ngoba ngingumuntu lohambako uthola ukuthi ngenta during the week inetindo mhlawumbe kumele ngidendetele isonto nami nje tempilo yami eceleni akubi right ukuthi uchamuke nje ungafona uyafona ubhuke usho ukuthi ngicela ukubona ngelanga leliso ngiyakujabulela lo ukuze ungaphatheka kabi ukuthi uyefika mhlawumbe ungangithola. Siyabonga ke besikhuluma noMayogathi la eThembisa eThafeni bakwazi ukuthi na umhlangabeze uze la umfonele uma ufuna akuhlolele uyahlola uyelapha ukwenza konke lokho semakhulu uMayogathi. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise anenze kahle ngiyabonga kakhulu ngiyathoba ke. Kuleba